Lagip, ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biyag, nga umay mang tadadal, liwliwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip, ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam, naragsak nga inkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita, ket in patulod ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a Dennis. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, maysa akmet kadagiti riniboribo a dumdumngeg kadagiti drama dito YouTube, ket maysa ti programam kadagiti pagaayat ko a dengdenggen. Naawis akmet a nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas apatsyak a makaibati iti nabalitukan nga adal kadagiti padak a naayat a dumdumngeg. Sigod nga OFW ti inak. Nabayag iti balasiw taaw, iso nga oray kaskas ano kat maited na matamin a kasapulan mi iti kabsat ko. Iso na laeng takapilitan a nagawid daytoy idi nagsakit ti amami. Aging nga insubli ti amak ti bulod na abiyag. Saan maten ang nagsubli ti inami, ngamkit di, nang lukat iti karinderya nga iso ti nagtataudan ti pagbiyagan mi nga inaldaw. Katap no nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Anda ka din sangpot mga masida anak. Impaglapulotanan may karagiti kabarkada. Ay, awan, anak ko. Naibos amin nga inlutok iji karinderya. Anya, kasano kami nga rudan kay karagiti babarkada na awan pulotanan may? Tadagita pa'y lababarkadam ti pampanunutam. Imbis nga agsapol ka kumamat iti panggadam. Abday ta kayo manin. Narigat nga rin tagsapol iti panggadan. Nang runa kadlawan mat nalpas gaw. Nijalin kat di ti baon nyo Pipira niya kabsat ko na nalpas na. Sa kangay, high school graduate ak lang. Ay nalakalaeng no talaga nga interesado ka nga agsapol, anak ko. No daytan tumangamin agin inumlat tan ti aramidam. Tunggal agawid ka dito'y balay, nabartag ka. Kasanaw no makaala ka iti sakit mau, gapo iti kanayon a panagin inom mau, Madulamin. Didak man bagbaga na kas na. Saan ako ni ubing? Hamok teraramidag na nang. Ada kayo pa'y mat iti balay na nang. Apay di kayo pa'y napan iti karinteriya. Mapanak to inton madamdama. Sana balay ta damat ijay ni Lucy kan ni Ador. Isuda pa'y lang ti makaammo ijay pwesto. Ado nga min ti mureng ka. Aglabaak pa'y sa ak mapanijay. Kasta ka di? Na, ikantak man nga ro di ti kwartayo. Uray sangaribo lang. Pangan-anwam nga iti kwarta. Pagpletik ang mapanagsapol iti panggadak na nang. Sigurado ka? Uy, nanang. Amangan mat numapan mula ang manan igatang iti arak. Saan? Promise. Atoy. Ang yamanak na nang. Sigurado mla nga mapan kaagbirok iti panggadam. Tano saan, di kanton ikan pa'y apulos, Dennis. Uwin ka di. Ay, wan kayam na nang. Di mo't kunayong aglaba kayo pa'y. Wan. Jak ngamin kayat ti maurnungan iti malabaan. Pakilabayo mo't nga rodan anak iti murang ko. Mala, inka nga rod irwaran da iti murang mo, anak ko. Kumusta nga iti panagsapol mo iti trabahom, Jeline, anak ko? Ay, awan lata nanang. Ay, makasapol kan tulata, anak ko. Sana balay, tadapay mo't ti karinderya pagtataudan ti inaldaw kasapulan tayo. Nanang. Di ka mapukawan itinamnama, anak ko. Saan pa'y siguro nga itatigundawa itapno makasapol ka iti pagtrabahuam? Wan nanang. Masapa akto manen inton bigat. Barang adamot tan mabirukat. Ayon gayam,
Sa dino ti ayan ni Manong Dennis. Kasladyak nakita itinagmanaman. Jak man ammo. Nagpakadamot itay bigat amapan agbirok iti panggadan na. Di pa'y masimbang pat. Nasaya at mat ano na panunot na ti agbirok iti panggadan na nanang. Ay sapay la kumaa anak ko. Sapay kumata saan manen anabartag nga agawid di kabsat mau. Nanang, yawid ko ni Mary kat ag nauran di ti balay. Anya, ang anak ko, saan kayo pa'y mata nagkasar? Bayan nyo na ta kasar-kasar. Dennis! No danton maurnong me, di agkasar kami to. Ngam naawan maurnong, oray sana. Agden na kami latan na. Anya? Nasingpet ni Mary. Isa patsek ang makaawat na dyan. Ang anak ko, No ti panunutan nyo kat ipakan ko, di kay agdana agtadan trabaho. ha? Inserrek nak ni Mary ti kumpanya apagtrabaho na. Inawat dak mo, takas driver ti delivery truck. Ay kat nasayaat nga rod ano kasta anak ko. Una nang, isayawid ko ni Mary kat agden na kami. Ay sus, aging ka kanita, katawan pa lang nabiro ka matrabaho, kabagis. Awan pa'y nga rod Manong. Naimbag pa kanya, tauray high school lang tinalpas ko. Makunak, anatalguden ti trabaho. Si kamot na nag-graduate ti kolehiyo, ti awan pa'y trabaho na. Manong Dennis. Jesus, agawam nga minat ang sapol, tapno makatulong kamutin ka ti magastos di ti balay. Diyak kabaalan ano siyak amin. Ha? Nangruna kat iyawid ko ni Mary. Masapol pag tinulungan ti magastos di ti balay. Wen Manong, barang ano makastrakak matan iti trabaho. Igaid mo nga minat agbirok. Saan ka nga agsadot-sadot? Jesus, sigapay mo ta professional ti awan trabaho na. Anya ti serbi ti inadal mo, no di mo matlang gayang may-apply. Oh, nagunag mo day tanasin na ay mo anak ko. Saan naklataan na awat iti trabaho nanang. Ala, sana bali taubing ka pa'y mat. Kas nakunakon, saan ka kumaamapukawan itinamnama? Nanang. Di ka kadi agganat. Nalabit nga dagur uray ang napintas at trabaho para ken ka anak ko. Sapay naglaing nga agpangag ni Manong Dennis. No agsao, kasla iso tagbirbirok dito'y balay. Ala, aw-awatam latan jamanong mo anak ko. Kasla di ka na iruam kabsat mo. Kas jay talaga ti panagniw-ngiwat na. Iso apasensya am kumalatan. Tulungan kayon nga aglaba, nanang. Ay na, saanan balasang ko. Siya kunti aglaba. Amangan lumalamiisan ka. Ay saan, nanang? Tulungan kayon. Itikas ta, daras malpas. Sapay nagado ti lalabaan niyo. Ay, basit laang daytoy balasang ko. Kabailak daytoy. Jesus, apay nga ka dita, Mary. Tumakder ka dita. Bayam aninanang ti mangilaba ka na kita. Sapay masikog ka. Ang mga malamiisan ka. Ay, huwag mo nga min mere. Maala, panawan dak dito yan. Ang Dennis. Alan, tumakder ka dita. Hingkakat aginanan iti silid aywanam ti sikog mo. Dakayat nga tadaga sa mapasama kitag balintong anak ta. Bayam aninanang ti manglaba ka na kita. Kabailan na rin ta. Ala, kasanungatan. Agsakit kayo matan nanang. No kaano nga umadayo akon, isumatan ti panagsakit yun. Agimbagak tumat lang adagos anak ko. Basta agan anad kay ti papanam a lugar. Apay mo't nga min amasapol nga agabroad ka. Kasapulan nanang. Tapno matulungan kayo mat kini Manong Dennis. Awan mat ngamin masapulak at trabaho dito eh. Iso ang kapilitan nga agabrodak. Padasag matigasat ko iti balasiw taaw nanang. Mala, wanan. Dagiti bilin ko, wan. Di mo ko maliplipatan.
Di mo liwliwayan ti agkararag iti Diyos, anak ko. Wananang, ang alanganin ak amang ibati kada kayo. Gapoy ti kasta kasasaad yo. Ay na, awan ti rumbang apagdanagam, anak ko. Sa nabali, taadamot ni Manong mo akadwak dito'y balay. Kan may sa, kabang lakpay mat. Patsak nga gimbagak matlaang adagos, anak ko. Anya matin, sumangpet da tao, awan pa'y naluto amakan. Ay na, pasensya kan, Dennis, anak ko. Maulawag at tumakdar. Kan, nasakit unay ti sikat ko. Talag adyak kabailan ti bumangon. No kasta di ka matla makatrabaho. Nasaya-saya at no pumanaw kayon diti balay. Anya, Awan matlagan may tulong mo. Sa pumanaw kan. nay, hapay nga yakas tamat, Dennis, anak ko. Ladingitag, ngam saan ka amasikaso. Iso ngay tulod ka langan, iti ayan da lusi kanador. Ay wanon da ka ba't siguro dagi dyan, ta tinultulungan mo't idi-ida. Jak laim pagarop, ama aramin mo gayam ti kastoy kanyak, anak ko. Jesus, di kay man nagdrama kasta. Di kay nga rod maasikaso, iso ngay tulod kayo ni Jayan da lusi. Unay kamatan Manong Dennis. Apay a pinapanaw mo ni Nanang di tabalay. Awan konsensyam. Awan utang mo anay baganakam. Ay. Tumal na ka man, Jelin. Nag-abroad ka lang, kastamot tan, kipanagsasaom kanya. Di ka lan asyanan kininanang. Apay nga aramidam ti kastoy Manong. Apay. Diyak mo't pinapanaw Intulod ko ikayang dalusi. Isudan ti mga iwan kinkwana. Naulpit ka Manong Dennis. Itatasaanan ang makatrabaho ni Nanang. Basta papanawam latan di tabalay. Diyak nga rod masikaso. Amumot, nga dan anak mi kan Mary. Diyak matukod a panunutan ti kastang aramid mo. Mismo nga inam, ngam kastakit din ti taratom kankwana. Awanan ka iti utang anaimbag anakam. Agasam man, tanagturad ka anang papanaw kininanang iti mismo pa'y abalay na. Anya ti klaseng nga anak. Dennis, agreeing ka. Apa nga tirabi mangring ka. Sapay kay may masan ti turo ka. Imawag ni Lucy. Awan ka nun ni Nanang. Alya, Ala, bumangon ka dita. Mapanta adagos ija balayda. bakit ni nanang? Iso husto lang na dyan, tapno makay na namot tan. Dennis! Numapantay ta ijay, awan mo't langan maramidan ta, tanatay nga rudan. Ditan may sublipay ti biyag na. Sungin ton bigatan ti papantay ijay ang dalusi. Maturog takiti. Anya? Itatanay tabo na ni nanang. Ag kanya-kanya tamot ng Jelin. Ha? Anya ti kayat mo asawan Manong Dennis. Manipur ita, di kan pakibiyangan. Kat di nakmutan pakibiyangan. Ha? At trabaho mi dya abroad, isong agsubli ka mo't lang ijay. Saan ka di? Di kan ibingayan ni titawid tay tiday dinanang. Kukwak amin day jayan. Total, siyak mo't tinakainaganan na. Kan may sa nakaadal ka mat. Isunday dya titawid mo. Manong Dennis. Nalawag mo't siguro tinangnig mo, Jalin. Oh, nakita mo to'y house and lot ngay laklakok doon, Arnulfo. Magustuhan ka di matlay? Ayun, Barok. Napintas namin ti location to'y balay mo. Magusto ako na. Kahit kasano? Gatangam ka din? Pag nainan nyo nga, no ilako mo na ito, Dennis. No, gatangam.
Mangmirok kami man ten, iti sabalya pag naidan may tata. Ano di ti maabangan? Ha? O kanya, gatangin mo no saan? Ibagam, no, di mo kaya, tapno, may kontak ko iti sabali. Sige. Gatangin ko. Hello, Manong Dennis. Apingin la akong matan ti balay. Abay, ada reklamo? Kat nukukwak mo dadya balay. Ha? Siya kinahinagan iti dayjay. Iso nga adda nga rod karba nga kamayla ko. Angam sayang. Kan may sa dino itan ti pagnaadan nyo iti pamilyam. No, gumatang ka iti sabali a balay. Saan? Nangina ti balay dito eh. Gastusan mi matlang ta awan kat nga rodan makukwartak. Naikatak ngamin iti trabaho. Anya? Kat pagnaadan nyo nga rodan nga eh. Nagano dita ang maabangan. Parikot kung dayta, di kan makibiyang. Ha? Sige, tarumar kami. Mapan mi ipasyar dagiti ubing. Bye. Bay, Manong. Ay, anyan ti kabsat ko. Talaga asabali ti ugali na ng runa no may papan iti kwarta. Kas jay lakalakakan kwa na ti mangila ako iti balay mi. Dennis, mangtad ka iti kwarta tapagbayad ti anak tayo dya pagadalan. Anya kamatan. Kwarta la ka nayon mat ibagbagam, Mary. Katanya nga rod ngay, amumot nga wan trabaho. Amumat na katakon iti trabaho. Dawat ka pala nga dawat iti kwarta. Apen agawid kayo pala nga iti probinsya. Anya? May stress ak nagpampanunod. Awan lagot siyak amin. Di ka pa'y makatulong mo. Sige, tapno di mo mat ko na. Iawid ko dagiti anak tayo dya probinsya. Ta isumat ti kayat mo. O na, ngam naawan na maipawit ko a kwarta. Di nakto dagdagol ditan. Amumat nga agab-abangak pa dito eh. Kat makiawid kan kada kami dya probinsya. Ijay tayon nga agnaad. Aglako talangin itinateng kan prutas ijay. Agisursurta no iso. Anya? Ay saan? Panglakon nakit din iti kakasta. Kababain. Agbadyak langan dito eh. Da kayo latan ti agawin. Hadya ngay, Dennis. Agsingira ko ni ti abang. 5 abulanan adi ka nakabayad iti utang mo. Ay, pasensya ka na. Awan pa ngamin kwartak. Ay, nukastamat lang pumanaw kan dito balay ko. Oray di mon bayadan ti utang mo. Basta pumanaw kan, taado ti mayat nga agabang dito. Maasik ako makanyak nana. Awaran ti amok apapanak. Amoy mo't asininaan na kong ti asawa. Kat nakiasawa ni ti sabali. Awan bibiyang ko no nakiasawa iti sabali ti asawam. Basol mo matlaang ta irresponsable ka mo ngamin nga asawa. Lading ita, ngam kinaasyan ka matan iti manoabulan. Napigsa ka pa'y man. Agsapol ka ngamin iti trabahom. Awan mo't nga rodan mga awat kanyak. Ta overage sak kanungaminay. Saan ko ang problema daytan, Dennis? Basta pumanaw kan, nalawag mat siguro kan ka dayta. Maulawa ka talaga. Ito gaw ko man pa dito eh. Sidewalk. Ay. Matiya talaga tiyarik na ka. Dennis? Sika ka nila ito? Don Arnold po? Ay sus, apa yun? Kasla limbak lakay ka maternity ka sa unay. Kimutong ka pa yun. Apay, anyat napasamak mo, Barok. Tulungan na kuma, tata. Pangasiyo. Nasakit ulit tiyan ko. Maulawak kan. Kapsota ka.
Dennis Barok? Dennis? Tulungan dak! Tulong! Kumusta ka, Manong Dennis? Jelin, ating ko. Si Mang Pagkan manipod abroad. Juan, amom ka di asinapsapol ka. Napanak iti sigod apag nanaadan nyo. Ngam ko nadaan na bayag kayo na pimanaw ijay. Awan mo't pang kontakakan ka. Inlakok namin ang cellphone ko. Kakaasya kang pirbirok iti ka ating ko. Imbaglaang nanta nakita na ka ni Tata Arnulfo. Tano saan? Amangan no adandakas anapasamakan ka. Jelin, ating ko. Ala, agpaimbag ka manong. Tagawitan ijay balay. No kasta. At dan balay mo, ating ko. Addan manong. Kaasi ti Diyos. Nakaipundarak mat iti pinagpatakder ko iti balay. Iso adarasang dagpaimbag tapno makaawitan. Mabahinak ko ma. Agam puskuli kon ati rupak. Pakawanan ko ma. Ang kaputa, nagbalinak aman naging pubukod. Mababainak unayan ka na ating ko. Agkapsat tamano. Awan sa baling agsin naranay no saan adata. Agyaman ako na ating ko. Nagsaya at kakapsat. Diyak to maumang agkid daw iti pamakawan ka na ka. Gapo ka nagiti sana nasaya at nginararamid ko iti kalabas. Pakawanan na ating ko. Ita, Miss F, nasaya atan ti biyag ti kabsat ko. Kompleto ti pamilya na. Apapalak ti kinaragsakda asa nga pamilya. Uray kasjay ti inararamid ko idi, tinulungan nak ti kabsat ko tapno mga barwanan. Kasta unay apa nagbabawik, ngem naladawan ti amin. Napukaw ko pa'y ti pamilyak. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Dennis. Ken ka pagayam, Dennis. Awan na sayaat nga itdan ti kinamanagim bubukod ken kinagamrod. Dakes ti pagtungpalam no kasta ti aramid mo. Ang amanya ngay nga rod, talaga kasta ti biyag pagayam ko. Itultuloy mo nga rod ti panagbalbaliw mo. Di mon sublian ti dakes nga aramid mo, tapno awan to ti pagbabawyam inton maudi nga aldaw. Alakastan pagayam, Dennis, ket pagyamanak met ti ingkapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon to pulos malipatan, a nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas.
Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket impatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan a Julius. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Julius kunamlat ta kumakanyakon. Ay ayatak unay ni Jonah akaayan ayat ko. Manipod inaklon na ti ayat nga indaton ko, nabukal metten dagiti arapaap ko apara iti masakbayan mi, ken tibuklan minto a pamilya. Gapu iti dayta, nagplano ak nga rod nga agabrod. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Nay, kasangsangpet mo ang anak ko nga rumwar ka manain. Wan nanang. Sa dino mananaya ti papanam. Di mo kunaan, amapan ka manan iti ayan dagiti babarkadam nga awan ti amuna no di ti uminom. Ah? Ninanang mat. Puno ba ti bagbagak, Julius? Ang mga nusumangpet kan tumanan iti tinga ti rabiian na barbartag. Sana ka mapanidya nanang. Mapanak iti ayan ti kaayan ayat ko. Ingkarik ngamin asarong karak ita ijitagos na. No kasta, adan ka ayan ayat mo, Julius. Siyempre nanang. Apoy, kapoy. Ay ka, nagsaya mga rod. Nupudno day na nga ibagbagam. Iti kasta, makaasawa ka metan. Ninanang mat. Asawa adagos. Agure agurnong kami pay. Ay ka, nasaya at may, nadakasta panunot yaw. Ay ka, iyam-amom to nga rog kada kami ti ibagbagam anobyam Iti kasta, maam-am mo mimetan ti agbalin a manugang may. Wen nanang. Awisak to dito'y balay. Sige, idnakon. Sige, agan-anad ka nga raw, anak kaw. Kasla na nagtipang panunutam Julius. Akwa, Jonah. Itay ka pa'y apal-pali iwan. Kasla di ka makaid na. Adda ka di parikot. Anya nga tanong aga brudak. Anya? Kurang ka kami ti sweldok iti pagpapaayak a kumpanya. Iso hapang panunutak nga aga brudak langan. Tapno darasa ka nakaurnong. Julius. Para matlakad na tada ito yung aramidak. Para iti masakbayan ta. Kan may isa. Kaya't kung ngayong grandin to ti kalaysata. Adakan ka dayta, Julius. Angam no siya klamay sa. Okay akon iti simple lang akalay sa. Saan ta permakit di nga agasawa? Tapno lapdan ka iti anyaman a desisyon mo iti biyag. No anyaman dagiti planom, suportaran ka. Agyaman iti panakawat mo ha. Agyaman Gapot na suportara mamin nga raramidak. Uy, Manong Julius, Apay, Yvette. pudno ka dito ibagbaga ni Nanang? Nga, anya? Nga dan ka ayan-ayat mo Wen, apay aya? Aya? Apay akas ladi ka mamati? Ay, sadmat nga iti kasta. Kas na first time mo ngamin nga ibaga nga dan girlfriend mo. Anya? Samot Jack man mo. Ang naido matiragsak amarikrik-nak itinobya kita. Saan akas kadag iti sigod nga nyaw awit ko? Ay, kat ipashare mo nga ron dito'y balay ati ibagbagam akaayan-ayat mo. Iti kasta, maam-am mo mimatan. Ay kat wala. Yawid mo. Iti kasta, makaistorya kan maam-am mo mi. Wen ka di. Ipasyar kong to dito balay. Madanon to ta, ading ko. Nay, narabyan ka matading ko. Ay, wen nga rin manong. Nangan kamin, ingkalatay di kusina. At daing bati mi aparakan ka. Di na ka nauray mabisin mo't ni Nanang. Nanganak ko manong. Nagluto ngamin ti girlfriend ko. Iso nanganak ije dagus na. Sakbayan na gawid Makasta. Kat kaano ngay ayam among pada kami ti girlfriend mo? Ultimo nagan na, di mi pa amam mo. Ha? Ko manong. Dumanon tulot ta. Busy pa ngamin iti trabaho na.
Iso, jak pa'y maipasyar ti balay. Inatiw na ko na manong mo Imbag ka pa itadan girlfriend mo. Siya nga. Ay, awan pa'y. Awanan. Aglaklakayak sa talaga na baro. Anya? Ay, isa na, manong. Sayang ti puli. Patsya ka dumtang tumot lang ti babaya kagasat mo, manong. Ay, kaya't kumatuna yun ti mapanagpasyar iti balayo. Iso na lang, tabi si Akpay mat iti trabaho. Kanayon ti overtime ko. Sana bale, mawatan damat kid di iti balay. Imbagak busy ka iti trabaho. Sakat madama mo ti panangipagnak kadag iti papeles ko. Imbaga ko na mamimpinsan ton ti panangyam amukken ka. Inton agkalaysatan. Anya? Nagdagulit da ngamin. Talaga kayat da kan ama-am mo. Bayam, tapo masyarak tulat ta iti balayo. Uray awan ka. Ha? Wala. Manulaangan alawas ti urayan. Ag-flight ka matan. Wan nga ron. Angam sana bale. Dulang mat atawan ti saan ta pa nagkita. Sa bagay matkit di Ngam ipromise mo kanyak Kanayon nak nga awagan. Katwa na. Mabalin ayamat adi ka awagan. Kaya't ko nga i-promise mo mat kanyak. Nga urayam ti panagsublik, wen? Wan, promise. Napudno ti panagayat ko ken ka. Ket nakasagana ak nga aguray iti mano atawan. Ngamin, si kalaang ti lalaki nga agtagi ko kanyak. Dayta ti kanayon mo alaglagi pan, Julius. Panagayat kan panagtalag ti kapapatgan. Tapno agbayag ti long distance relationship. Uy, long time no see ka na kan. Wen nga radangkal. Manumutan atawon na dita nakit-kita. Pakaragsak ako na iti kadamita dito in Dubai. Thank you, Uncle. No saan aga po kada kayo? Sa anak-anak kadanon dito eh. O ano niya, manaka-nakan. Pakaragsak ako na atulungan ka. Amo ka ka ba alam trabaho dito abroad? Ah? Ala, ang hinanakapay. Kalpasan na. Manganta yun. At yung paisaga na kapag sasanghuan tayo. Hello, Jonah. Hello, kumusta kan, Julius? Ayos lang. Pasensya ka lang kumanwan. Ngamin, ababa lang ti oras ti panagsarita ta. Tunggal umawag ka. Nabiit ngamin at talaga ti break time mi. Okay lang. Awan parikot iti dayta. Maawatak mo ti sitwasyon mo. Naimbaglangan. Taman nakaawat ka akaayan-ayat ko. Ay, no saan lang. Jack Lamon. Manya ka mo. Maawatan ka kunak lang arudan. Ngamin, amok mo't ngagtrab-trabaho ka para iti masakbayan ka. Agyaman Jonah. At adamanan nga ayatan ka. Gapo iti kasta galad mo. Sana bale. Inton day off ko. Uray may saal daw ti panagsarita ta iti cellphone. Anya? Ala, agmeriendakan. Tapno makasubli ka adagos iti trabaho. Agan-anad ka akanayon di tawan. Wen. Kat agyaman akmanan Jonah. I love you. I love you too, Julius. O sige. Bye nga Rodan. Kumusta yung magtitrabaho mo ka na kan? Okay matanggal. Medyo maikawak. Ang mairwamak tumit lang. Muna, kasta mo lang ididamok dito eh. Ang gusto, tinakunam. Mayroon kang tumit lang. Agsas taman hindi. Pangururayan ta, makaluto ni ang tim. Una, Uncle. Ramanan taman mo, ti arak dito, balasyo tao. Special tarak dito eh.
Hello, sweetheart. Pasensya kan, Julius. Nasakit ulo. Kaya't kunti maturog. Baliwan tanto lang ang tagsarita. Bye. Hello! Inidip nanti cellphone na. Baybayak pa lang. Amangan no nabanog lang iti trabaho na. Baliwak to langan nga awagan. Apay ka na kan. Kasla naliday ka. Apay, ada parikot mo. Ha? O da parikot mo. Di kag pangadua amang ibaga kanya. Ano kanyan tim? Uncle? Awan sa baling agtitinulong no sana da tayo matlang. Nangrunah kita da tayo dito sa bali pagilian. Adayo tayo kadag iti patpatag tayo iti biyag. Panunutak ti girlfriend ko, Uncle. Apa iti girlfriend mo kanakan? Nadlaw ko kasla nagbaliwan ni Jonah. Saan na nakas iti sigod? Di na matsungbatan na nagitiawa ko kan kuana. Di naksamatan mauray. Anya ti kahit mo asawan kanakan. Tugalawagak. Kaslawanan ganas na makisarita kanyak. Namuak mapanpay gayaman iti bar. Nukas dyan nga awan trabaho na. Kanayon kano iti pag-iinuman. Ay kat, amangan numapanlag palpaliwa. Kanakan. Mariribu ka na, Uncle. Panagriknak. Kat di na kung kaya takasarita. Ay la, amangan no suspicion lang dahi kanakan. At tinasayat. Awagam. Kitagsarita kayo anasayat. Tapno masulbar. Ti parigot yo. Hello, Nanang. Ay, hello, anak ko. Kumusta kan? Kumusta matanda uncle mo, Franco, kanti pamilya na? Nasayat damod, Nanang. Ay, nasayat nga ron, ano kasta? Sika, kumusta ka matan? Okay ak lang, Nanang. Iso na lang. Tapang panunutag ti kaayan-ayat ko dita Pilipinas. Tapay mat. Parekot ko nga ron, Nanang. Kaslawanan tinamnama kada kami adwa. Nay, ayat kayat mo asawan Julius. Nadlaw ko nga minti pa nagbaliw na. Di nansan mauray ti panagawid ko. Ha? Nasakit na panunutan. Ngay madayo ak, gapo iti arapahap ko para kan ko na. Anag sakripisyo ak nga umadayo. Tapno trabaho. Mahay na, kasta talaga, anak ko. No talaga nga isuti parakin ka. At dalang tawagas, tapno maurnos, ti saan nyo ang nagkinaawagan. Nanang, Amom ka day nga damat ton girlfriend ni Manong mo a Peter. Agpada kayo nga da kaayan-ayat na. ay kit nasayat no kasta. Nasayat no adan kaayan-ayat ni Manong. Ibagam ki din tagkalay sadan. Iti kasta, saan ko nga unaan? Ah? Ay, wan anak ko, ibagak tunay takin ko na. Awanan. Talaga din akong sungsung-batan ni Jonah. Manungal daw adi na sungsung-batan na gitawag ko. Apay nga takas dalatan ti kalakati pa nangisina na kanyak iti text. Dahito tirigat ti long distance relationship ako nada. Ado dagiti pasamak asa na mapagpakadaan. Jakmat nga ron makasarita. Ngamin, adak mo dito yadayo. Sakit di namot kaya tasong batan na giti hawag ko. Kasanungatan. Anya tirong bang aramidag. Kasta talaga ti biyag kanakan. Uncle, Anya kay garod, no saan na ka na mauray ti kaayan-ayat mo? Tinapatag, ket nadalos ti konsensyam, ngawan, ti madingar aramidam, iti kaayan-ayat mo. nagsakit la panunutan, Uncle. Sana nalaka para kanyak ti umadayo. Ngem da ito yung ngamin ti amok awagas. Tapno darasa ka makaurnong. Para matlaan ka na kami. Ngem da itamat ti saan na maawatan. Mas dawak lang. Tapaya kasi kalakakan ko na. Tibang itix nga agbreak kami.
Ano slaan ka na kan? Nalabit na saan nga iso ti babaya para kan ka. Dumteng tulat ta ti babae ang makaawat. Ken mangipatagkan ka iti napudno. Agyaman ang iti pang magbagayo, Uncle. Uray ka sana. Kat malagan ang tiriknak. Gapo kada kayo. Hello? Hello, Jonah. Agyaman ta sinong batang ti awag ko. Julius. Wen, nagusarak iti kabarbaro a number. Gapo ta di mo matsong batang dagiti awag ko kan ka. Kaya't ka makasarita. Talaga ka di nga awanan tinamnama, ama urnos ti amin kadata. Pasensya kan, Julius. Ngam di mo't imbagak matan kan ka, nga awantan. Kanjak kabailan ti long distance relationship. No si kakit kabailan, saan kanya? Ha? Iso apang nga asim. Di na ako nariribukan pa'y. Adan boyfriend ko. Kat umadanin ti panagkalay sami. Pasensya ka no di ka na uray. Pudno ang nagkariakan ka nga urayan ka. Ngam talaga siguro asaan adata ti agkagasan. Sorry, Julius. Di mo ko maaramidan ti kastoy kanyak. Maasik ako madyon ha. Sanak mat ngay madayukan ka. Para lang iti bagik. No dikit para kadata daytoy. Uli tagtagkid daw iti pamakawan, Julius. Pasensya kan talaga. Manulagan na lawas ti urayan. Kanak-anak. Agawid ka matan. Wen nga rin, Uncle. Kasla nagbiti do atawen na pa nagtrabaho dito'y Dubai. Huwag nga rin. Awan ka ma. Kano ti kasar ni Manong mo, Peter? Into na umoy a bulan, Uncle. Umo na alawas ti bulan ti Agosto. Napag iso ti panagawit ko. Matindarak ti kasar ni Manong. Muna. Ay, daron mo tulatan ti panangkablao ko kadakwada nga agasawa. Sana ka makaumay. Agam sana bale. Tada ipawit ko kung kaarigalok kadakwada. Iti agbalin nga asawa na. Wen, Uncle. Sigurado ang maragsakan da. Agasam? Ad dati maar ka manong Julius. Sika talaga, Iven. Di ka kadi madanagan. Uray di mo ibaga agwapo ak. At dalata pasalubong mo. Ah? Ay na, Jack may ladawat ti ragsak ko anak kakita ken ka anak ko. Ay, naimbag man ta sinmurot kayo dito airport, nanang. Ay kawan magagaranak nga minuna yan na makakita ken ka anak ko. Kailiw na kauna yan ni Nanang Manong. Ah? Ni Manong Peter ngay. Apay saan na si Murot? Ay na, makumikom da mga asikaso kadag iti masapsapol para iti panagkasarda iti nobya na. Ah, kasta ka di. Kunak no si Murot da itinobya na. Amwak kumamot agbalin nga ipag ko. Isa na balay, maamamom tumat lang inton madamdama. Apaman ang makaawid tayo ija balay. Amaw, nagpinta sa babae. Siksay kan kaubingan na. Ayan. Ay ka, jackpot nga ron ni Manong, ha? Alang, gusto dahi tan at chismisan niyo, Manong. Agawid tayo kit din. Sigurado nga agur-uray dan ija balay. Jonah? Julius? Sika ti girlfriend ni Manong ko. No, kasta. Sikat ibagbaga ni Peter akamsat na. Unay matlakid din ti pan na kairanrana na. Pasensya kan. Ngamyak amo si kagayam ti kapsat na. Awan mat ngamin nadakdakamat na anagan. Kan awan mat apulos ladawan ang makitak dito balayo. Julius, awan makaamungad na palabas na. Iso apang asim. Tasaan mo nga ibaga iti uray asino iti pamilyam. Dayta lang ang tidawatakan ka apabor, Julius. Amom ka di ngaging gaita. Kit ay-ayatin ka pailang. Julius pangasim, lipatan na kuman. Saan adatatin na ituding para iti tunggal maysa? Nakiwin naswas ka kanyak.
Gapot ako na madina kung mauray pa'y. Gamti kabsat ko gayam tinangisok at ang kanyak. Maklon ko. Kinalaglag ang tiriknak. Nasabali ko matao. Ngimsan met. Tati pa'y mismo kabsat ko. Pagawanan na ko, Ma Julius. Aklunak nga inayat ka mag-idi. Ngam na po kaw dayta, idi pinanawan na. Nasdaawak laangan. Idi mariknak nga agayatak matan kini Peter. Gapo iti kanayon apanangan andingay na kanya. Gapo iti kaawan mo. Iso apang nga asin. Taawan ko man sa bali ang makaam mo iti napalabas na. Nang runakit manulaangan nga aldaw. Agkalay sa kamin iti kabsat mo. Miss F, jak maawatan tiriknak iti daydi agundaway. Jak impagarup at isigod akayan-ayat ko ket iso ti agbalin nga ipag ko. Nang runa ket tunggal bumangonak iti agsapa, makitak ni Jonah ken ti kabsat ko anaragsak iti mismo abalay mi. Miss F, nagsakit unay tiriknak. Kasla madudog ti pusok no makitkitak ti kinaragsak da adwa. Gapo iti dayta apasamak, nagsubliak nga ro dito'y balasiw taaw, bareng mailiwliwag ko ti saem amarikriknak. At damat dagiti babae amakurkurso na daak. Isu na laeng takasla mabuteng akon nga agayat manen. Ngamin, jakon kayat amapadasan manen ti masaktan. Aging galaangan dito'y Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Julius. Agyamanak pagayam Julius iti impatulod mo apakasaritaam. Kasta talaga ti biag. Adda dagiti banag winutaw adumteng iti biag tayo asaan nga agtalinaed. No diket mangibati iti adal tapno agbalin tayo pay amas natibtibker. Talaga siguro asaan ada kayo kani Jonah ti agkagasat. Adda gundawa iti amin a banag pagayam ko. Ammok nga aglunit tumatlaang tinasugatan a pusom ket agrusing tumanen ti ayat. Ket mamatiak adumteng to ti babae aparaken ka. Alakastan pagayam Julius ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donna. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kumata da kayo iti nasaya at akasasaad kabayatan tiing kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita kat nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan ahariet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg iti drama. Naawisakmet anang ipatulod iti pakasaritaan ti biag ko, bareng kunak no makaitedmet iti adal ken liwliwa kadagiti makangeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Harriet, anak, itay ka pa'y apalpaliiwan. Agsangsangit ka manan. Apay, ada ka di parikot mo. Nabambanog ako, nanay. Nabambanog ako na masagsaktan.
kalibutan. Ni ka di manan Daniel. Nagapa kayo manan, kasta ka day. Saan kami lang nga nagapananang? Nagsina kami. Ha? Dito tipod no, nanang. Hanggang apay ngay. Iti anya aga po anak sina kayo itinobium anak ko. Adan sa bali a babae iti biyag na, nanang. Anya? Imbati na. Katsimurutan iti sa bali a babae. Nagsakit, nanang. Nagsakit. Hindi ka mo. No kasanok alipatan ni Daniel. Ay, maawatak tirik nam anak ko. Normal laang ang masaktan ka. Ang malaglagi pumkuma nga ada kami laang dito'y ang mga dingay kang ka. Saan ka nga agmay-may sa Harriet, anak? Agyaman at nanang. Iso na lang ta. Nakapagdesisyon ako na. Ah, nay, anya ti kayat mo asawan, anak? Aga brudak, nanang. Anya, nay, kala at samot day ta a desisyon mo. Sigurado ka ka din iti dayta. Aga brood ka, gapula ang iti panagsinayo kini Daniel. Kasta ka day. Kasta na, nanang. Basta ti amo. Kaya't ko ti umadayo. Iti kasta, magkarugi ak manen. Nung nga minadakla ang dito'y nang. Diyak madiklikan alagi pan tinapalabas mi ka ni Daniel. Iso anasay-saya at lang nga umadayo ak. No talaga aday ti desisyon mo. Suportaran da ka, anak. Nasakit ka da kami nga umadayo ka. Ngam no iso ti amom apakalag-anan ti riknam. Di iso ti arabidam. Talaga ka di adida kan malapdan a pumanaw, manang Harriet? Saanin ading ko? Ken maysa, nalpas amin yun a papeles ko. Sayang mat na sanak nga agtuloy. Manang. Ading, si kapay lang ti makaammo kadananang kantatang wen. Tulungam ida kadagiti matrabaho dito'y balay. Wan, manang. Di ka agdanag, takasta talaga ti aramidak. Nasaya at mo't nga rod no kasta. Sana bale, ta saanak tumot laang nga agliway nga agipawit para kadagiti masapsapol yun dito'y balay. Kantay kanayon ko nga ibagaken ka, ha? Agadal ka na imbagwan. Masapol nga agturpos ka iti panagadal mo ating ko. Wan, manang. Di ka agdanag, tatalagang igaad ko ti agadal. Iti kasta, makalpasak mo, nakasken ka. Agyam anak ading ko. Sana bale, taka na yun, nagtuti humawag. Apaman nga adda akton ijay Taiwan. Harriet, anak, sana basta-basta ti lugar a papanam. Abroad day adayo a lugar. Agduduma at tao ken agduduma nga ugali. Amok day tatang. Ang awan rin ba nga pagdanagan nyo? Tain sa gana akong day ta. Kinapudno na, dahita ti may sa pagbutbut nga kanak ko. Ti amom ket nakasagana ka. Ang minton adda ka ni Jay, agmay-may saka. Awan kami amang tulong ken ka. Adda akong di tatang. Nga masapul nga aramidok day toy. Tapno agtal namot ti panunot ko. Sa bagay, mawatan ka anak ko. Saan ka mo't kit di alaptan? Nga magananad ka kumaakanayon ni Jay, wan? Wen tatang. Ikarikday ta kada kayo. Kas nakon, awan drumbeng apagdanagan nyo kanyak. Takabailak ti bagik. Aywanam ti bagi mi Jay. Nood na parikot mo. Awagan na kami adagos. Di mo kumabukudan ti parikod mo, wan? Wentang, di kay agdanag. Tainal daw kayon to nga awagan. Ano marik na malabanog ka? Ginana ka. Di mo abuson ti bagay. Tasigang tubot lang ti marigatan. Laglagi pong kumaakanayon nga da kami lahang dito nga gururay iti panagsublem. Harriet, anak ko.
Ay, miss. Mabaling ka diti makitugaw. Awan ngaminan bakante atugawan. Sige lang, sir. Siya kayam ni Rex. Anyangay mat madaydayo na agan mo, ading. Kwa, isyak mo't ni Harriet. Nice meeting you, Harriet. Kabarbaro ka lang iti kumpanya. Saan ka di? Owen, talungal daw ko pailaang nga rod. Ang kaslamay sa bulan mo itong tibanog ko. Ha? Normal lang na ita. May ruwam kang tungod lang. Ay, we. Pudno ka diti sayang gusang akabribrik mo lang. Anya? Ayos Pudno gayam ti imbaga ti kasinsin ko. Talaga ang napartak nga guwaras ti damag dito Naku namon, Harriet. Certified chismoso kan chismoso ang amin nagiti katrabahuan tayo. Ang puwera nga. Pudno ka di akabribrik mo lang. Owen, jak mo't kit di ilibak dayta. Agpada talaga ya. Kabribrik ko mat. Iso ang nagabroda. Kasta ka di? Wen, amangan mo't no tatakit di tinaitudin para iti tunggal maysa. Iso nagsabat ti dalan ta dito'y Taiwan. Destiny ang makuna. Anya? Ay, grabe ka. No bilang man ta kasta. Saan pa'y mo't kumanga ita? Ngamin, sa diwa pa lang tisugat dito'y puso. Joke lang. Friends ta pa'y mo't ano bilang? Saan ka di? Ang talaga destiny. O di bonus. Anya? Hello, Tatang. Kumusta kayon? Okay kami lang, mate, anak ko. Sigangay. Kumusta ka man ditan? Kumusta ti trabaho? Okay, aklat tama, Tatang. Nabambanog, ngam ka ba ilakpay, mat? Mangmangan ka kadimot lang nga nasaya at dita. Wantang. Nasisingpot dagiti katrabahwak ditoy. Kan may sa, kadwakbot ditoy ni Kasinsin Winnie. Iso nga awan nga rutirumba nga pagdanagan nyo. Nasaya at paggarod no kastanak ko. Di mo baybayan ti bagim dita. Panunutom kumati sa lunat mo. Aginana ka, mat. Sana puro trabaho. Wen ka di, Tatang. Awan rumba nga pagdanagan nyo kanyak, kunak manen. Kailiw kayo una yun. Kastamot tan ni Nanang kan ni Hazel. Kailiw ta kamat una yan, anak ko. Apay, awan plano mga bakasyon. Ay, padasig tupay akasarita ti boss ko no palubusan na nga bakasyon, Tatang. Ang, san pa'y nga ita? Eh, bagak tulad ta. Intun ka ano ti panagbakasyon ko. Sige, ibagam tungarot no kaano ti panagbakasyon mo. Itikas ta, makasagana kami, mat, anak ko. Wen, Tatang. O sige, baliwak tumanan ti umawag, Tang. Oras man nga minun ti trabaho. Sige nga ron, anak. Bye. Bye, Tatang. Tatang, adto yun ti kwarta nga impaw iti manang Harriet. Oh, atoy. Rokasta, nagsweldo ni Manang Mau. Nalabit akas Tatang. Nagpawit manon, iso nagsweldo siguro. Kahit anyangay mo ti kunan ni Manang mo, anak ko. Awan mo, Tatang. Basta ti kunana, iyawag tayo laang kenkwana, numasapul tayo ti kwarta. Manungay mo rin timpawit na. 20,000, Tatang. Mala, idulin mo pa ilang data. Tadapay mo't kwarta tayo. Sige, Tatang. Ibangkok pa'y laang nga rod daytoy. Ibagayo laang no kasapulan nyo, tasakto irwar. Uwin, sa nabali. Tadupay mo't ti abasto tayo, anak ko. Ibagak tulad takin ka, intun adan gatangan. Anya ngay day ta kasinsin, agpawit ka kadimanan? Wen kasinsin. Para kadananang kentatang. Basit lang daytoy Ngan amumetan. No para kadakwada ket dakkelan abanag daytoy. Sa bagay,
Angam seryoso asaritaan kasinsin. Anya day ta kasinsin? Adda ka din nagkinaawatan nyo kini Rex? Asus! Awanan niya. Agbarkada kami lang ni Rex kasinsin. Sigurado ka? Katuan! Sigurado ak kasinsin. Awan relasyon mi ni Rex. 100% data. Kan may sa anak pa'y anak kasagana asumrek manen iti relasyon. Ado pa'y ngamin tinaskan nga urnusek kasinsin. Damag ko ngamin akursunada nakakanuunay day Rex kat. Nasingpot ni Rex. Naragsak ka kasarsarita insan. Ngam embakakmat kan kuhanan. Ngaging ka kami pa'y laang ijay. Tsak pa'y ngamin kayat ti sumrek iti may sa relasyon. Aging ga sa anak pa'y anak kalipat. Okay, nasaysaya atan ti agbalin ka anapudno kasinsin. Narigatan, ang mga numang namnamamat di tao kan ka. No anyaman ti desisyon mo, at daak lang dito'y ang nakasuportahan ka kasinsin. Ay gyaman ha kasinsin. Anya nga iti ko na ni Manang mo, Hazel. Makaawid mo't lang ka dahin itong graduation mo. Ay, saan nga rod ka no, tatang? Saan ka no apinalubusan ti boss na? Ay, sayang mat ano saan ang makadaray di kapsat mo inton graduation mo anak ko. Ay, uwan nga rod. Sayang at talaga, nanang. Hay, mano atawon mo't tan agan-ano si abroad ni Harriet. Kanayo na babambanno gapu iti trabaho na. Ayat na laeng at damay pauit na kada tayo. Talaga akasta alakay. Amumitan di anak ta. Aramidin na amin nang runa no para iti pamilya na. Narigat ti umadayaw. Ngam agan anos ije balasiw taaw gapu kada tayo a pamilya na. Saan abali Taparamat ka ni Manang Harriet ti panagmarchak iti stage inton graduation ko. Wan ipakitam ken kwa na nga awan tinasayang kadagitiin pau-pauit na kabayatan ti kaadda na ija abroad. Podno ti kinunan ni tatang mo anak ko. Ibidyo call mo to ani manang mo. Iti kasta makita na ti panagmarcham. Uwan nanang. Talaga akasta ti aramidak. Para ken ka ti diplomak manang. Kunakto. Iti kasta, marik na ti panagyaman ko. Nga uray awan to, iti mismo kakaaldawan ti graduation ko. Ay, wun Nanang! Tatang! Yahoo! Harriet, anak! Ay! Sika ka din kang paisuday ta Harriet! Wen, siyak nga rod. Kumusta kayo, tatang? Nang! Ay na, Harriet, anak ko aya. Kailiw na kaunay. Harriet, anak ko! Anak ko! Tang, nang! Kailiw kayo matunay. Ay na, kunaklakit din no talaga adi ka makaatindar iti graduation ko, manang. Mabalin ayamot asaan ading ko. Siyempre, impamusposak mo't ati amin. Sana mabalin, adyak mabuya iti personal ti panagmarch ati kakayso na kabsat ko anya. Banag apagyamanak unay, manang. Ngawan anyaman na day taading ko. Kat itapay laeng kaplaawan kan. Happy graduation, Hazel ading ko. Ay, kamaudyanan na. Agturpos kamot laeng iti koleyo. Uwan, manang. Katjak tumao mga agyaman ken ka. Bigbigak nga utang anaimbag anakam ken ka ti panagturpos ko, manang. Agyaman nak iti anos kan sakripisyom anang paadal kanyak, manang Harriet. Ay, sus! Husto ka din day pa nagyamyaman mo ading ko. Awan ti sabali ang maidayaw no saan asikamat laeng. Ngamin, inggaid mo tinagadal.
Si kamot lang tinagsakripisyo. Tapno magunod mo, dagiti arapaap mo, ading ko. Ala, nagadumad tan tinluto yung hamakan nanang. Saan tayo laki di ibus amin dagitoy. Ay na, saan at talaga ngamin, at dapay saan nairwar ang makan manang. Ay, kat ibusin tayo Mala, tumango kayo hindi niti lamisaan. Agtugaw kayo, tarugyan tayo timbangan anak ko. Uwan mo't nga agpaiso anak ko. Kakaiso na akumplito tayo. Ala, agtugaw kayo, tagigidan tayo na abangan. Wen nanang. Okay. Mangan kayo laang amangan anak ko. Adutiin lutok amakan. Ala, agawaan nyo timbangan, tada papanan tayo. Alala, sa di mo ti papanan tayo, tatang. Basta da papanan tayo. Iso nga agawaan nyo timbangan. At da surprise mikin ka, Harriet. Hello, Rex. Nakahawag ka mat? Kung ata di nakmat ngamin replyan. Kung nagpaigit di ano, di mo ba yung sungbatan di awag ko ka? Ay, kwa. Ay, pasensya kan, Rex. Ngam, makumikumak lang ngamin dito'y balay. Ado ngamin ti asa si kaswek. Kasita, rumor kami manen. Sorry, no di ka na-replyan. Okay lang. Mawatan ka matkit di. Amok mo ta kailiw mo ti pamilyam. Imawag takayat ko nga ipakaammo nga agbakasyonak mat intun umay alawas. Ay, wow! Mayat nga rodano kasta. Kamaudyan na natungpal mo't laangan tinabayagan nga inkarkararag mo. Ti maikan mo't iti bakasyon. Wan Harriet, kat planok ti umay pumasyar di ta lugaryo. Anya? No ibalubos mo nga umay kapasyaran ha. Ala da ito eh. Apay nga ya siya. Katuan si kang arot ti umay kapasyaran, di tamagag no kayat mo ano saan. Iti kasta, saan na ka may lawlawan. Ay, adakin ka, Rex. No talaga akayat mo ti umay pumasyar dito'y lugar mi. O di umay ka. Awan mo ti mangiparit no bilang. Saan na ka mang rabraba Harriet? Talagang umayak pumasyar di ta lugaryo. Iti kasta, amok matan nagiti dadakkel mo. Nga agbalintumatan adadakkel ko. Kasta matan ti kapsat mo, agbalintumatan nga ipag ko. Anya? Sika talaga, Rex. Alawanan. Awagan nakto, apaman nga dakan dito Pilipinas, ha? Si Lulu ka ti pagtangan mi para ken ka, Rex. Sa dino nga minayati pa pa ng tayo, nanang. Tatang. Hazel! Apay nga datayo dito kataltalunanan. Aguli magkakadilatan manang, basta magnakalatan. Saan abali, taasidag tayo matan. Hey, at tayo ta. At datayon dito'y. Hey. Anya nga karamidan tayo dito, tatang. Anyat ibagbagayo, sorpresa yu kanyak. Bakit? Si kanti makaammo ang mangibaga. Harriet, anak. Makikita mo, tinalawa kataltalunan anamulaan itipagay. Saan ka, day? Oo, nanang. Nagpintas nga ro dabuyaan. Nagdadakkel dagiti dawa dagiti pagay. Sigurado amayat ti apit ti akin kukwa kadagita. Swerte da tawan ti bagyo anang dadail kadagita, nanang. Awan ti sabali nga akin kukwa kadagita no saan asika, anak ko. Anya? O, kukwak day taak kataltalunan kunayo, nanang? Wen, anak. Kasano na pasamak day tananang? Dita, tinapanan dagiti impaw-paw itmo, anak ko. Pudno ti ko na ni tatang kaninanang manang. Anya? Inininot mi abinayanan daytoy adaga, babaan ka dagiti kwarta nga inpaw-pawit mo. Tunggal agpawit ka, ibayad mi met adagos. Kasjay ti aramidan mi, tunggal agpawit ka. Aging gaan nabayadan mi. Diyos ko.
Saan mi aginastos ti ipawpawit mo a kwarta, anak ko? Ngamen, ammo mi tirigat ken sakripisyom ija abroad. Inaramid mi dahitoy, ta ammo mi adumteng to ti aldaw nga agawid ka. Ket kayat mi, nga iti panagawid mo, at damot makitam abo nga tinagbambanugam ija abroad, anak ko. Urayak la makasangit iti daydi agundaway. Jak nalapdan ti panagarubos dagiti luwak gapu iti nalaos a kinaragsak ko. Jak ninamnama a nagbunga gayam dagiti rigat ken sakripisyok kabayatan ti kaaddak ije abroad. Dagiti paykit din naganak kanyak tinagplano para iti masakbayak. Ket ita makunak a nasayaatan ti kasasaad ti biagmi. Inaklon kumatten ni Rex kat agkasar kamin iti mabiit. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, tuy pagayam mo, Harriet. Ken ka pagayam, Harriet. Nagasat ka, ngamin naaddaan ka iti naganak akas kadakwada. Amom pagayam, Harriet, manmano tinaganak akasta. Iso asubalitam nga rod ti kinasaya at da babaan iti panangipatag mumet kadakwada. Kablaawan ka pagayam ko. Ta iti likudan ti panangikulasay ti immo na anobyom ken ka, nasarakam metlaangan ti lalaki apudno a mangay ayat ken mangipatpatag ken ka. Ket ni Rex dayta. Sapay la kumangarod ta mataginayon ti kinaragsakyo ken tibuklan yon to a pamilya. Alakastan pagayam, Harriet, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangag